speak for the parents who must decide, do we stay and risk being bombed, or do we run and risk starvation? We speak for the children who have learned to recognize the sound of death before they learn to write their own names. Turavugira ababyeyi bagomba gufata icyemezo bati tugume hano dushyira ubuzima bwacu mu kaga ko guterwaho ibisasu cyangwa duhunge dushyira ubuzima bwacu mu kaga ko kwicwa n'inzara. Turavugira abana bamaze kumenya gutandukanya ijwi ry'urupfu mbere yo kumenya kwandika amazina yabo. Amasezerano y'amahoro ntajya avuze n'ibisasu bikigwa ku baturage b'abasivile muri Minembwe no muri Masisi. Agahenge nako ntacyo kavuze niba abantu bagikomeje gupfa muri Minembwe, muri Masisi no hirya no hino mu burasirazuba bwa Kongo. Diplomasi nta kivuze nibidashobora kurengera ubuzima bwa muntu. Ibi ni ugutsindwa kwa diplomasi, ugutsindwa h'amagambo abahari ariko ibikorwa ntibiboneke, ugutsindwa h'amasezerano asinwa ariko ntashyirwe mu bikorwa, ugutsindwa h'isi bizi ariko ntigire ikikora. Kandi tugomba kwivuga dushize amanga. Guceceka si ukujya ku ruhande, guceceka no gufatanyacyaha. Iyi si n'umuryango runaka ugabwaho ibitero kubera icyo uri cyo. Iyi si ziko abasivile barimo guterwaho ibisasu nyamara igahitamo guceceka. Uko guceceka kuba igice cy'ubugizi bwa nawe ubwabwo. Ntabwo turi hano kugira ngo twanga amahoro, turi hano dusaba amahoro nyakuri, amahoro yumvikana kandi agaragara ku butaka, atarayanditswe mu mapuro gusa, amahoro arengera abana, atararengera inyungu za politiki gusa. Kandi niyo mpamvu turi hano imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atari indorerezi gusa, n'umuyobozi ku rwego rw'isi, igihugu gifite ubushobozi bwo kugira uruhare mu mahoro, ugusaba ko habaho kubazwa inshingano no kurengera agaciro ka muntu. None se uyu munsi turabaza tuti ayo mahame azarengerwa uyu munsi cyangwa azaguma ari amagambo gusa? Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kugira icyo zikora kugira ngo zisabe uburyozwe ubutegetsi bwa Kinshasa n'abafatanyabikorwa babwo, kugira ngo amasezerano y'agahenge yubahirizwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, no gushyira igitutu cya diplomasi kugira ngo hahagarikwe ibitero byibasira abasivile muri Minembwe na Masisi, guhuza ubufatanye no kurengera ubuzima bwa muntu, no guhagurukira ku mugaragaro kwamagana ihohoterwa rishingiye ku bwoko. Kuko niba amasezerano asinywa adashobora kurengera ubuzima bw'abantu ku butaka, ubwo se abahagarariye iki mu by'ukuri? Abayobozi b'icyubahiro ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abahagarariye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, nimutekereze musinye amasezerano y'amahoro ariko ababyeyi banyu bagikomeza kureba mu kirere bafite ubwoba, bategereje drone iri hejuru y'ingo zabo. Nimwiyumvemo kubwirwa ko hari uburinzi mu gihe umudugudu wanyu urimo gushya. Nimwiyumvemo kubwirwa kugirira icyizere diplomasi mu gihe abantu banyu barimo kuburirwa irengero bazira gusa abari bo kubera ko ari abatutsi. Ese ayo mahoro mwayemera? Ntabwo turi gusaba impuhwe, turi gusaba uburyozwe, turi gusaba ibikorwa, turi gusaba uburinzi. Kuko uyu munsi ni abanyamurenge, uyu munsi ni umuryango w'abatutsi muri Kongo, ariko ejo niba guceceka bikomeje bishobora kugera kuri buri wese. Twanga kwemera amahoro atarengera imiryango yacu, twanze kwemera diplomasi yirengagiza imibabaro yacu, twanze kuzimira bucece kubera gusa ko turi abatutsi bake. Nta yandi masezerano ari ubusa, nta yandi masezerano yo guceceka, nta bundi bufatanyacyaha. Abaturage baracyaterwaho ibisasu muri Minembwe, umuryango wacu uracyagabwaho ibitero, kandi Kongo irimo kwica abatutsi. Ikindi kandi uyu munsi duhagaze hano imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika dusaba ko ubuzima bwacu bugira agaciro. Murakoze cyane. Our community are still under attack and Congo is killing Tutsi. And today we stand here in front of United States of America to demand that our lives matter. Thank you so much. Justice!
Justice. Toling bisa bande on biso ba Congolais batala watu bande ko msu bazoya mayaki websa ko gouvernement na biso batira oboma banyamulenge toling banyamulenge bavanda kimya na mboka na biso toling banyamulenge bakufa lisute banyamulenge ba Congolais banyamulenge basaba sana gouvernement na biso il faut bombarder gouvernement na biso il faut etika silisa bananza na nembo masis ituri tuna pas protéger na kusigala bako wabo na bangote bon gouvernement yo sa mbele na mboka na biso il faut batika ba tron zetelema nzala zomo ba duminembwe il faut batika merci beaucoup. Message d'aujourd'hui, les Banyamulenge et les Tutsis en général au Congo se rassemblent à Washington pour dénoncer les massacres Tshisekedi est en train de tuer. Il tue les Tutsis congolais, les Banyamulenge. Il doit stopper. C'est le message. Ce sont des milliers. Il y a des milliers de personnes sont là. Je vais vous montrer des images. Ils dénoncent les massacres contre les Banyamulenge et les Tutsis. Tshisekedi doit arrêter ça. Merci papa. Salut maître. Salut.